Mwanchi umurigere ricyaragire Chinsa Isato na indeke rangwege na kwabirgo kwego kikugwate mirobero yonse yetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansubo mu gusingo kwariganya SMS Amayia eri onkomanya ina kwariganire asenchira ere yobwekiranu ekirango kwenyoremna nabakondera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News naboyiga sumutanda Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News eri otogendere gusanga mankire ne Everline Osero tokubwatira nere Joshua Auta kwene kya wekere asensemo imenyerero sanga nintwe komerio. Mwanchi umuriringo kwariga ntoya chake korwase county ya Kisii yawase obokonyi which wheelchair bwarurwe gochase baria babwate oborema murobiro korekana segeti chigosori kya Gusii stadium ritkoria rero ase ekyombe kya Walkabout Foundation kyawe kubwatrana ne serikali ye county ya Kisii eri kubwatka obokonyi obwo murobiro yo nigo bagokora wano monogeri we county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba natukumanyiwa no morikeito Mildred Momanyi. Ekyombe kya Walkabout Foundation ekyogetalikiega serikali gekobwaterana ne county ya Kisii gwetera omugavana bwe county Simba Arati nigo kyarwana gokonya abantu bali abale nobolema ebirogo gose wheelchairs ase barengete gocha kwa abantu emyayemo omoyega oyo okageire koragwa no mugavana Kolende tanyara goikirana ase omonogeri bwe county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba ara omoyego yoli kali omugavana. We will activate the registration cards printer to persons with disability domiciled at the Department of Culture for the purpose of continuous taking records so that we plan appropriately on how to help these members. I appeal to our people to disregard the social stigma associated with disabilities and avoid hiding persons with disability from the public. Omo speaker Neren nabwate ayaiga. Mubaze ko babisanka. Barente eserikali erorena gieko bakonya. Lero nebirgo yabarentera. Mambigabana nabago cyaka omoroberio ngakyako bakonya mo cyaka nyore biasara. Lakini tago konya mo cyake biasara onye takumanya mbarenga muri nandi nkayimuri. Nigo omwaziri bwoboteneneli abagania balia bonsi banyora obokonyi bwe birogo ebyo kobirenda nabo igomba baisakonya. Wheelchair twaewa ne chigo tugotumia asobogima bwito wabo obuyako bwawe tari bunakonye gore. Twaebwe wheelchair rero anki omuntu agije shiringi kirwe 200 onyeoni otigale gosumbogete. Na intwe bude serikali ya Kisii County under the governor wetu ntubwatie tororenga ngaki chiwili chinjire kero yo mona bwate yaye njiriko gendane ase abawaziri balia bonsi baikirana asensemeyo nigo gati yabo bainekebuna ase chinyomba chiria chirachikwagachwa njitware ensemo asa abantu bamenyete nobolema baraitere nabo igo ase chiskuru mbache konyora libagali yabo buna ebiti ase bago chiesera. And building that should be constructed or approved must provide a provision for the people with disability. Our children and our learners are able to move and learn in a good environment. Gatia balia bakonyeka no moroberio yo nigo bakambia mono ase bagania omugavana gochia ko bakonya ekiagera mbabwate obulemerwa bondo obonge. Omugavana ikonalo gotenyero arakiro moroberio yega o Walkabout Foundation kwa kwanyirisubirise bono tugo sabagata tigera bigo kusubirise ani asoka tokonya subiri cha tatikira atokonya special needs ya bana mnabo ngabwate kyagera ngwate ngo babiri asitoko bakyo toganda koligi bibi babwana tokutumeka anko musaba abara mafungo tera matemo yara manje mono singa jontor botara goto karanste twara anko sabaso wancha kwaye atokonya una pamba stotumia Nas toko rumona chinya gitari toko bendo kwari kero bintu toko tinya buna cerebral mattress titobo ati stima
atakonya. Kuripotaria egetaseni kia Ndizi TV elietariane Mildred Momanyi. Muyamano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikana n'umubunge w'ebunge Nyaribari chache county ya Kisii zairi janda nigachake beno murubiro bokwena na chibasari nenchire moyo gusira aborokiwa bali bakorwase chiamate kitari kwenyara eriyo kwegenderera biyana masomo ukwana chinga kecho janda nigabori abaibori kweneke mnango esoke bare na kwerikia ase umurubiro yo asane na abori aborokiwa ko eneke mnango beka barumukia ase amasomo abo murikeito Josephat Amisi noroboti urwaso wime. Bono nigo ofisi ya CDF me constituency Nyaribari chache yabwata kirechi basari ekiracho kwa chikoenekya anene abana ime constituency yo wanyele kwa kwenyoreza chisemi. Leo nimekuja kwa sababu ya masuala ya basari. Unajua kwamba wakati ya campaign tulikuwa tukizunguka na tulikuwa ninasisitiza sana kwamba ni lazima watoto wetu waende shule. Leo nimefika hapa kwa sababu tumefaulu kupata pesa kidogo kutoka kwa national government ya CDF, NGCDF, na nikasema ni lazima tuhakikishe pesa zipeanwe, checks, watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu. Kwa hivyo tumetenga karibu shilingi milioni 47 ambaye nimesema 47 million iweze wekwa kando iende kwa masuala ya hii ya mabasari. Ama nimefanya makosa? Si watoto wasome. Kwa hivyo Boiko zaili janda nigatebire kiganche kia CDF nechikobwe kweneka kiabwata kikirichi besa ichiane chiko chikotenenera anene kiganja kerekene chaef elio abamenyi imeye county ya Kisii anene me constituency yaye wanyala ko bakonyora obobwenya asinchira yoboraisi. Kando na hayo tuko na masuala vile mumesikia vyo wao wadosi wengine wamesema tumeweka pesa kando ya NHIF. Na hizi ni zile vitu ambazo nilikuwa nikisema wakati ya campaign kwamba kila mtu ambaye ni wa Nyaribari ni lazima upende usipopenda ni lazima tukuhakikishie umepewa kadi ya NHIF ndio ukiwa mgonjwa unatibiwa bila malipo. Na hiyo hatutabembelezana, hapana. Kila mtu lazima apewe. Ama namna gani? Hata ukiwa mgonjwa unaenda hospitali unatibiwa bure hata wakati hauna pesa. Kwa hivyo tutalazimisha tuhakikishe na hii timu yangu watu wetu wote wapate. Ama namna gani? Kukwana imeyegati kia Nyantrago ime constituency yo omochumbe zaili janda nigatebire boigo bisiaye irachikobe kwenekya yikiranirichira ao yanyalate kobe kuliera abamenyi bensame yo kati yabo korosia chipara. Tena mnajua niliwekwa na rais kwa ile komiti ya bunge ya transport na infrastructure. Barabara zote za Kenya mimi ninakaa ninaangalia. Na wakati wanaleta hiyo kupitisha hata supplementary budget ninaangalia kwanza nyumbani Nyaribari chache tumewekewa nini. Kuna barabara ambazo tulitangaza karibu barabara 14. Kuna barabara kutoka Amariba mpaka huko inaitwa nini Nyambunde, Keumbu mpaka huko Chindwani, ingine ni Keumbu, Riondonga, Nyaturbo, iko ingine ni Nyabiosi kwenda mpaka Ria Macharia. Kuna barabara ingine ya Kiogoro inaenda mpaka Boronyi. Kuna ingine kutoka Ekenyoru inaenda mpaka Nyamemiso. Kuna ingine inaenda kutoka Keumbu, Riondonga inaenda mpaka Nyaturu. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwegeti Kenya Ntrago ikike kutoka ime constituency ya Nyaribari chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.
Miyamano murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururekiranu nenchira ya moyo koenekia na magendro arrokande ase gusase abamenyi be county ya Nyamira nigo litkoria rero ekamati eretenere tamangana ye chikosori omonogeri bwe county assembly ya Nyamira enokokero na boigo aba MCA baba wesokia na gutarira egeti gosegotarira egeti kya Manga Stadium erio korora na kya magendro yobwaga chibegeti ekyo aberega kogendera ukwana chinga kiecho nigabara yobatabuna nigo murobiro yurachi kogendera erio kwango iwa nabo igo gukora erio botumeki bwegetie kibo chake gokororekana asibatabuna nigo kiganeti shiringi 1 milioni 15 nemo erio kebege ko ero muri kitkorwa se county ya Nyamira job manki na manki omonogerwe county ya Nyamira ne kamati ebunge ya county ya Nyamira yokumulekera chigosori mbakora etaro ya bene asegeti kya Manga ekigegotoka asebunge ya kitutuma saba koligereringa ngasiki egendreta ase stadium ya ito ya Nyamira eyansete omwaka 2015 kona banda lero tabe asine kolira asobo agachwe bafilion wose chukua yega na botu tata gotebanga mbiyamo na ase gasingi ya kolire negetige elinde gotabokia egetieke nigo baraga ni 1 milioni 15 nemo elinde abamenyoki na bali bagwaka enkoyo babe bagotumeka egetieke umulagion spear plan yaye ekoira kibasi tanetie 600 million kuna to kwanaiga lakini average bakabone gasi etigalete serikali ekara yabekire bakegetieke kialire yabekira around 140 million omunyakero gobwe kamati ekigosori James Matinga nateba okwagacho gwegetieke ngokigokonya abasae bali bobwata kitalanta elinde gokinya ekerengo gekigosori ase county ya Nyamira gre county ya itonga mbiyemo na sengencho babekire kibesaga kiri kinyinge egere bakonya abasae bachaga bakorere michesororo egere mbatoka bakonya kurandaranda ali ase para ikona bonta ketente benga ase chibesa jitu atumikirega ne chinyinge lakini mose koligereria ne project ene ne pato ne tage chibesinde igo tware ko basaba nga onde bwensi ora atoke ngana tage tato konye especially korwaze national government na boto sabanga bare ko tomenta chibesa ngase ngenje county na bajira benchi sana omo MCA bewodi ya Manga Samuel Ogeto nate bambasanga no mo contractor asoboime asebono bali no bosemelia egetie kunge kigotabokigwa bwango iga bunge ntangani njaro setie fence bagorunga muroche goeta bunge ya kabere ya rosirie pavilion yeye na bona na tu achikuri ringa ngaiba igetie status na inkigetangete etanyale kwiguru getie getanyale kwiguru otwate ko status chegetie twarigereirie twarorire nga tige kwiguru ekogere bintu mbiri bitara koreka na ande twaire aba engineer na contractor bakomutinyosta egere tolengo kiaidire mbawa eira gochikobwatirana ase bunge ya county ya Nyamira elinde koeneke buna egetieke gyatabokiugwe ase obwango twarorire nga kyokoganikole naende nabashimiwa banchiranire buna tokwira na ase bunge balance yeli etyalete yokobeka egetieke gyansa okolega ase around 18 million ndowade TR 4 million omo contractor yakanu egetieke abe in use egara totigalia nsemende magetare omonogerwe county ya Nyamira negati aba MCA asegetieke nigo bono barua eira unegetieke ngechigotabukigwa asobwango korwa segeti kya Manga Stadium gegotoka asebunge ya kitutuma saba ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miyamano murikeito job manki asoroboti ururekiranu korwa se county ya Nyamira abayibori nigo babori wegosira bana babo anene biegwa biri babwate bunasengencho na obirachi ko bakonya ase amatukari bosyo aya niga kwanwa ase skuru ya bamura ya Nyamawachi ngaki chie chigosori chia drama ecyabo kigokoreka ase ensemeye getamukiroronya na baro kibo babere bakokera na otabona nigo chiko bakonya mono na kubayigora mongo eriyo kwegendereria na masoma bo murikeito Frida no roboti uraso wikranu
Magega yogwetigwa kumoroberio CBC bono nigo chigosoli chiabeire ensemo yengencho ase chisemi chiabana. Litukolia lero ase skuru yabamura ya Nyamagwa nigo chigosoli chia drama ase kerengo gie county chia kolekana. Gukwana ababwatani nigo bene kibuna obotumeki bwebiegwa nigo bokuigora amongo yabana anene ase bagokera umoroberio o CBC. Na emecheso ya drama ko inwa abana kebongo asengencho bakunyara ko bagukina elinde banyara ko bagukusa chitalent cyabo enchere wenerete igo to kwemisa bayiboli banyare ko bakobeka abana asemechese gekogera CPC achire bono nero emanyeta mangana ako curricular activities elinda abana banyara ko bagukina asichinchira cyose. Abaiboli nigo baboli gwagosira abana babo eligotumeka ebyego ebyo ase ogokonyeka amatuko abosio chingaki ekyo boigoni go bagokera chigosoli ekyo ase baerera okwegena kwabo ase ogosuka gochia sekerengo kende. Emekese yigango batebye abantu baminto kuri Gusii nas mwabita mwensi mosireri egendo gekoro ko curriculum activity igabo no talent yabane gotoka nganje skuru ya Netabaka Academy na gokere sana twanyarete gocha nebintu sita bose bitano na kemukuru South Gucha South ono tole lebejega ande ngenja bana bakolire kwanda nimbato mwana oneka iga okori playing ya sana na gokere nabantu bakoroero korovas ebintu bya igo ikitoko boli abayigo limanyoyo muntu kwana kimoranche njosi ngati ebitabu byoka boigo nigo baerera buna ogotumeka ebyegwa no kwengencho ase okwelika amakia ayalero omwana bwelika erbieka onyoleka asiaye wetera drama wetera michezo abantu twarore bakominyoka babachimilonea abantu bakomopira babachimilonea ba mesisobo so na abana baito bagusii tutagete na barabu tomese kereto cha kwenda kuchiari sentiment siala itogo sabanga nyasato konye toire chitimu chingiya kugara twachega gusoma na gukompete egere twende kwenda national tunyoranga twanyore chitimu chingiya na into abana baito bagusii bamese asensemo yaborokigwa nigo bagokera chigosoli ekyo ase bene kibuna ngokonya chire. And we came here to compete. We are expecting to go to the regionals. Right now we are in the counties. Drama festivals improve our learner skills. Also from the learning, it also helps a learner to relax, and also it maybe can even take it further. Like right now, we are expecting to reach to the nationals. Our goal is to reach to the nationals in Tabaka Academy, thinking learners. Boigo ababwatani korwase chiskuru chiabanto nyene nigo baene kibuna gosoka isiko kwabere gokubakonya eliokoligereria aliagendete gokorekana ase boigo baene kibuna nigo abange bakonyekire. Exposure, a lot of learning and entertainment. Enyingo abana bona bachira abande mwete bacha tuwa batali abande bana korra Nyamagwa high school baikire Nyamagwa high school our prestigious school guide drama activity ya tokoro kanga versatile activity yokwate all skills drama ya produce ya tawani babo Jacqueline bana wanafunzi bane babo bino nyambane. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamano muriketo Frida Kerubo ase oroboti ururikiranu omurugi bw'omurai wense Recho Ruto nigo abwatukobo konyi bwendagera gochasa bamenyi bensemo ya Korogosheme County ya Nairobi okwana chingaki ekyo Recho nigabori abamenyi bensemo yo saba Kenya bonsi asobwamo kwene kyabunango simeka bare emete asobonge mnenchire mu yokorwani mechaneri ekoretwa kubwatkana no gochinchia kwerire chingaki ekyo nigo mugavana we County ya Nairobi Johnson Sakaja aboririe abasaye ase County ya Nairobi koba maiso erio tibatume ko bobe asokwira na magega amagendero murikeito Vincent Onyancha no roboti uru. Mama wa taifa, huyo mtoto umeshika, wengi wangejiuliza kwa nini leo hayuko shule. Ni zile shida tulikuambia siko hapa. Mzazi wake hana uwezo. Na wazazi wa huyo mtoto hawana uwezo. Ime ya korogosho.
County ya Nairobi. First Lady Rachel Ruto niga watakobo konyiwe ndagera gocha chinga chetanzi chiriwinye imeya korogosha se county ya Nairobi. Kwa hivyo siku ya leo tumelete kidogo ili tuweze kugawa, na mimi nataka nimshukuru gavana wetu na wote ambao wako hapa. Wakati tumefika hapa kweli tumepata kina mama wengi kule nje, tukasema itakuwa vema kama gates zingefunguliwa ili kila mtu aweze kukuja. Na ile kidogo ambaye tuko nayo tuweze kugawa sisi wote ili sisi wote tuweze kupata kitu ya kwenda kukula siku ya leo. Asebo igababori y'abantu kusimeke metaso bunge unorgongo rwagusi. Rachel Ruto boigoni gabori y'abangina gosoa asebyombe ao. Kuna sehemu ambayo tunapata mvua vizuri, kama wakati mwingine nilikuwa kule Kisii wakaniambia kwamba wanapata mvua miezi 10 kati ya ile miezi 12 tuko naye kwa mwaka mmoja. Mimi ningependa kusii kila mama ajipate ako katika kikundi. Maana katika kikundi kuna mambo mazuri ambayo inapatikana. Mtakuja kufanya table banking, mtakuja kufanya merry go round, mtakuja kujiongelesha, kuona vile mnaendelea katika jamii. Niga kireko ko omorobili wa salafanda na gote una gwetera sebyembebyo nigo barakonyeke. Hapo kikundi ndio mambo ya Hustler Fund itakupata pia. The next unveiling of the Hustler Fund ni ile ya machama, ni ile ya vikundi, kusema kwamba mnaweza kupata pesa ambayo itawatosha. Ningetaka kuambia kwamba hii mashida ambayo tuko naye hapa Kenya ni ya muda mfupi sana. Rais wetu ako na mikakati ambaye atahakikisha kwamba nchi yetu ya Kenya itaendelea mbele. Chinga kicho mo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja nigase nkwana ya yarokana komo chumurewe kyama kya ODM Raila Odinga asokorobe kana Robert Stariki emerongebere lituko lya Jumatatu eikegocha. Watu wangu wa Nairobi, si mnajua nawapenda. Mimi nawaomba hivi, tuwe na utulivu. Watu wangu wa Nairobi, kuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu. Hapa kuna unga ya Wakamba tofauti na ya Wakisii. Ile maharagwe mama ameleta ya Wakalenjini tofauti na ya Wakamba. Si shida zetu ni sawa. Nairobi kabila ni mbili, tajiri na maskini. Msiwache tajiri aje kuwagawanyisha kwa msingi ya kikabila. Sawa sawa. Msikubali, na watoto wetu tusikubali waumie. Mavijana, si mko tayari kupiga job? Ama ni maandamano mnataka? Si ni job? Abakenya bangeni ko bakunene nchara kubwatekana no gonchore kwirire aseba go murebe kyamakia ODM Raila Odinga teberabuna okorobekana ni gokorera magori y'ebinto binde goira nanse ekyo ngeikirane gose ko reporter ya Ndizi TV richana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mano murichoito Vincent Onyancha ase orobotururu kirano togotigana nayo nigo omobunge bwebunge ya Kitutu Chache North Jafet Nyakundi aboriria bagusi we sokia sobunge na kumwariga ni umurai wense amono mokonyo ye ase orogongo rwa Gusii nekirenga yokoreta amagendero boigo Nyakundi nigaberega kugikire mu bwazimio la umoja wa Kenya ase mirubirio yogokora amandamano yo kwamireria serikali ya Kenya Kwanza koranche umurai bwense kawocha eto tagete ko basaba mucha so bonge muche mumulaki esengencho nero murai bwense nende binta chirego tokolera na magendero talingankende ni maite bonaiga oriondo olitua bwete oriore oanchete chisegi mumaite tuo engakia moi akabuna moi agatebanga chikura cheibiru nende Kibaki akamubua nina agateba chikura cheibiru Uhuru Kenyatta nera akamubua agateba chikura cheibiru Moiso ndege mwarora umumurombo ke umusayo moke umumuromo ngaini okoroku His Excellency Dr. William Ruto na Rigathi Gachagua nende mba mubua nende ochakira maandamano nga bamwebera chikura gaki umuntu oyo gaki kirenga kirino akweberwa ereta takuri ibungaini nera ibe chikura inchenta gete kotebya abantu bamintu intu ebinte bagotetebya maandamano intu ntoyo
egento tutagite bono nirigoririe ndagira rigendense obugima bwakongire bantu mbabwati besa mu buku. Omurai w'ekiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigagenderete kumuchia serikali ya Kenya Kwanza askiri agoteuna nigo barengete guturubania mirobero yabo yo gukora maandamano imeyense ya Kenya gukwana chinga kicho musangirikano azimio imeye county ya Nakuru. Raila nigo atebabuna nigo barachikogendera na maandamano ayo anene ya maandamano manene ayo arobeire chitariki 20 cy'umutinyiga ase county ya Nairobi. Askiri atebuna nigo bagocha gukora maandamano ayo asenchira ire yo murembe na wao ana kwa ana. Tena tumesema sisi tunafanya maandamano ya amani. Hakuna mali ya mtu yeyote ambaye itaguzwa. Jana nimeona ile moja yao inaitwa Dennis Itumbi Icheza. Dennis Itumbi anaandika nimekuwa na mkutano na kupanga kwenda kuvamia biashara ya Wakikuyu. Hiyo ni upuzi mtupu. Nataka wafanyabiashara wa Kikuyu wasiwe na wasiwasi yoyote, msihangaishwe na hiyo porojo. Sisi tutalinda biashara ya kila mtu. Wakikuyu ni wa Kenya. Wakikuyu walinipigia mimi kura mingi zaidi. Sisi hatuwezi kuharibu biashara ya mtu yoyote. Sisi tunataka kuboresha uchumi. Tunataka kueneza ajira kwa Wakenya. Hatuwezi kwenda kuharibu biashara ya mtu mdogo. Sio wao ndio walikuwa wanasema ati tunatetea hasla. Sasa hii lugha hasla imeenda wapi? Imeenda wapi lugha hasla? Ilikuwa yara ni porojo tupu. Sisi hatuna haja na mtu mwenye biashara ya rejareja au mwenye biashara kubwa. Hao wote wanaajiri wetu. Kwa hiyo sisi tunasema sisi tuko na shida na serikali ya Ruto. Na tutaonana hao ana kwa ana. Maana yake kwanza wao hawakushinda uchaguzi. Anasema ati nonyane chingaki obomobu bwazimio bagenderete koroberio korobekano ko nigo igesemo yabarai bagenderete wesokya na kugikire bororo askiri bagotebna nigo atabwatie kirenga kerekia korende no guturubania omorembe nabo igo emiroberio ya magendero oyo mobo no mo women rep county ya Kisii Doris Aburi oyo tebire bunereta rigosira amandamana ayo azimio oso apara na korobekana kinche buna mama county ekene kya mangana faida teyo onye ndiri twara gotebu gutokorobekana abangina mbanyora amache naende okorobekana oko gwacha at the wrong time abalimi bagosimeka mbabwati buoyo mbabwati bituma embura getwete school fees bible mbabwati imagine Kenya priorities cheto okonyora chire wrong. Aya, omuntu ari onte bidonya tokorobekana ekikiabeiro manyete Kenya enchera nero murai yagochoru omurai yagochoru gwetera so gwakikura oba declared na IBC na ndimo atebugu emoko basare open saa 8 mwakolire kudikela omuntu ye wina Kenya na begochora igo bono bobe bwa mandamana aya abana babaito na bagochikori chitiagas abande bachigoitu kyagara nonyina abasikali aba bagotebugo bache bali ndimo manyinchara bali bako bakongonta kulikuli ndito yogocha kuligereri kali amasila yo muntu ndwensi bono inchegento yokanda atebe abantu baminto tokole gasi torere kilikera tokonya ali asetu agulito mukirere igoro lakini asa maandamano aro tindo chikende gionsi Chingakie chioni gabachumbe abo bare kurwase obomo bwa Kenya Kwanza nase kyama kya UDA na baraba beire bakogikiria okorobekana kwazimio la umoja one Kenya askire bagotebana nigo ere maminchaneri chikorie katiba yense ya Kenya nabo igo nigo erengete koreta amaunchorerio asoborai na gusaria enibo yaba Kenya. We as legitimately elected representatives of the people of Kenya wish to state the following. That the planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable, and unpatriotic actions of a sole loser. For peace-loving progressive Kenyans, it is a deja vu. We have seen this before.
And just like in the past, there is only one man who benefits from such chaos, Raila Odinga. A man who lost an election that he thought the deep state would help him win. A desperate Raila has realized that he is too old, too weak to mount any substantial campaign in 2027 and has resorted to theatrics. We want to support His Excellency, the President, in what he said yesterday, that this is a nation that will be governed by the rule of law, not the rule of men. Past regimes might have made Mr. Odinga believe that he is above the Constitution and above the laws of this republic. We want to say that the government now has a sacred duty and responsibility to show Mr. Odinga that he is a subject of the Constitution and a subject of the laws of this republic like all other Kenyans. Nekombe kia World Food Program nigo kia bwatukire obokonyi wechiringi bilioni 5.2 iriko konya gukora omurakero yogenderete kwene kiwase chinsemo au imense ya Kenya chibese icho nigo chirachiko konya asoko bagendagera ase wetania bantu chiribu chimikianda ase county 10 asegeka kiemetinye 5 nemo eribusyo okwana samaga charamba usimiyo mucho Nairobi nigo baboria kugendera kubwatrana iriko konya chinsemo chirichigendera In 40 years of our history, as we speak today, 5.3 million Kenyans are facing starvation. As we speak today, we have lost more than 2.5 million heads of cattle. As we speak, thousands of children are facing malnutrition. As we speak, thousands of lactating mothers are helpless. More assistance, that's definitely coming. Thank you. We have, for example, and we'll get into it in your, I'm sure, second round of questions, we've got 25,000 metric tons of wheat arriving this weekend from Ukraine, which will go for drought assistance as well as refugee assistance. And we have quite a bit of sorghum from our 16,000 metric tons, plus other commodities from our dear partners at USAID. Abara ikorwa sekiama ya kanuni go beso kirena gututerara mangana bunanigo basoire asekiama kya UDA kora wano murikyo munene bwe kyamekyo uyo manyekanye na George Wainaina nigo ane na berega kumocho yo kabero muriki bwe kyamekyo nexalata se ogoswa ekiama kya UDA askire batere buna barabwo ababwatani korwa sekiama ya kanu nigo bagucha kwena kya ekiamekyo kyagenderere gutigara. An emerging pattern of defections that speaks to a concerted effort by a certain acts of still multi-party democracy after previous desperate attempt at the engineering and superintending hostile takeover of political parties failed before they could even take off. What we will not take right down is individuals gravidating from one press conference to another, dumping Kenyans under the cover of our beloved party. Oyo kabeire umuwaziri w'ebugachiwe chibesa ukuru ya tani ni gabeire ga kunenki wa kubwatikana ne chibesa icho cyabete chikobwato kwa asenchera etabwenereti echo chire chishiringi bilioni 5 ne mongo cha sekyombe kia gosego cha se company ya Elias boigoni go Joseph Kinywa oyorenke omoteneri bwo bokore gosebwe mesemeria etenerete okori kwemeremo kwa bakori mirima ya serikali na boigonera abeire ga koringoriwa asebaikira na bosio bwe kamati yeteneta mangana chibesa na boigo oboerania. Then on Wednesday, the same at 2:30 to 4:30 p.m., we've invited Mr. Julius Monzi Muia. There is nothing wrong with that. But I think the premise of where the chairman was coming from is that you can see this whole thing